Ibyo nabigambira nyumwebaziyo wabebembezi bashima babiri bebembirwemo RDC Muhindo Proteri mukuru w'abakozi mukuru w'ibigisi hamwe n'abakansara bene batongoza okombeka ebina bibiri ahishomereri Mbwenu ishomereri yembera yarye yirumu agarya amazima ryo mu mbera mbi munonga kandi okurugaha ahituemerira ishomera kuza omakaga abantu hariho distance mbwenu ishomera tiriyine nangwana nenju yo mushomesa hakurara ngabi twine ntahirizi zenyamishwa ukishomereri bakariteka umwitaka ryabirye rya community ninga erwa bintu eterya rweterine ukahabwira ubu government ikija yartwara so abana barikubi n'abazire barikubi ukabana twakushashurira mbwire n'abazire babo nangwa nabamwe tubakukomantana ishomereri rekatandikwaho egombora kitagata no government esha zirimo kombeka ishomereri tishangire na sente zibakwenda kukozesa zibaso butamara public school naye bazaba baratandikire konka nashanga ko bizimbe bibiri ekimwe no samu nicyo cyatandikire the very first one mbwenu cyo nkaba health abo buyonjo public health bakabire ntibakikondemi abo kuba it is dangerous cyona kiri hihi no kukumbagana konka abana bakiriyo ntibashomera so nicyo twashaba head teacher tukatashabira head teacher to advising tutezura kwera gumenegwa twatotsigambira abana rebe ko byabi agana amashomero okuja bebembezi a government erikwenda kombeka narukwatiraho harimo Nyawina Primary School eba kujangu niyo kumaraho $1,000,000 Kanengere Primary School Kachindo hamwe na Nyakabirizi Primary School eba kujangu niyo kumaraho $1,000,000 gasha kwa Michael atwachire abwa TV West.